Mabunge wa Bore Mugambi Rindikiri nethirite nende yakura na urito muno kiriura wari minister wa urimi ndeni ya thirikari Ndiri Uhuru Kenyatta no ipita gatira Munya nyuma yekinende kwithira aikinya ntuku county ya MERU ntuku inkaindiro mustari no yombere kiro tungire maandamano ya Azimio county neu akiaria nende kumene na Bore Rindikiri nethirite akura kia Munya kwa thirikari ya Rais William Samoei Ruto etiyo kuma kana kendomba kwithira nende emirita thinene kana kirita Kenya thinene rabaithirite baiti abo kumone thirikari ya wathani buthiru mwaniketwa ndeto Kelvin Kimathi katwendeto hii Italia riire ururari minister uri mithirikari nene Peter Munya utongoria maandamano county ya MERU ntuku inka ithiri bakimanira thirikari nene runguru utongoria Boris Italia William Ruto ni Italia buruti ukitwa babothu ni atongoria bamwe county ni oije ya MERU uri muyumbe wa Bure Mugambi Rindikiri na ruri mukaririti wa yumbe county ni oije ya MERU Munya tuga munene MERU wenka na tuwenka tuga omba kuthia maandamano ndene MERU no tumba gutare ndione umeneria thirikari wonania thirikari enu ule bui na tukamenya thinire tunacio ibo bwatigire na tutetakanya gucokaniria ende kira tutitikiria ni ureta kwa area ntu urapo pangite mpango bukuwa ibe kora biteo owole mtu thomete bana Munya na muntu twire wasiri ogo nwije meake na gutaura iruto na gachagwa barigiriri ngaiura kulukia kiolota minister wa ukanyumenere Rindikiri buru manene Italia ya ore kumaneria thirikari enda Itari William Ruto ugachethio mume bana Munya na mbwe thomete tauni thomete kidogo kwerwa mantu ya uchumi na kwerwa na thirikari umite na nare bwire gwite kwithirwa itite owe iwo gukutha muntu wa mwisho kumeneria thirikari ya William Samoei Ruto na Rigathi Gachagua. And you need to be ashamed not to sikandure tuije chiacha kurukira ministry ro rungamirite ito chije nenya kwa pia ndene ya committee kuchokia biuria bya ministry ro ya agriculture na trade ugashiye the expert politics ndene MERU Nkulukiri Rindikiri atitiye jaburu kumeneria Munya na urito muno kiribo kune kwangangia kimera kya mira buru thirikari ne nthiru rungura ministry ra romerete ya urimi twire na mbecha cia mira cietire ne ari mebangana ba mira ba ndene ya Mwenge Sacco na nino kono ntu waikirie kiri mira waikia mbecha cia mira ke Mwenge Sacco ni hata watwikire desk ya mira ile Ministry of Agriculture project cio thire twabangite cia mira na no kumenya tukeja twena mheshimiwa Kionjori miaka 5 ethira uta bunge audience ya kwarire mantu mira ugo no bwiri kwiro okera area okera MERU thoko ya mira ri ni atothitherie ukera ya ngorama maisha egwitia ugo bwena Uhuru Muigai Kenyatta ibwe bwathukirie relationship ya thirikari ya Kenya na Somali boy support our opposition leader wa president of Somalia na iko uhusiano wa Kenya na Somalia wagiterwe ira MERU uma watura kwa area MERU webera thoko nejete iko wapi na abua muthia ngochane bwana Munya ndenda wije buri ombone project iro tigire asa governor of MERU wije buri ontare 1 2 3 4 5 nonto ngotara chiaku ingotara cha kireito ingotara cha governor oreo lakini governor oreo oteke arathi atakinya nyamwaka jume utathira kou huyo atutangalia oko ukejo twethe turajinga please ndenda wije buri ontare project 1 2 3 4 5 6 7
na twite na rairi kenda uga wina kajo kakwaria. My friend, nongo geta kwa kwara muthara ka hapo, lakini bore kuja tu. Yes, no ugetora ingona hale kuna rainyo ngi utironda igwa Meru kiwa raingona imode na Meru. Kiripotera Weru Wikendi kumaburi mbita wa Kelvin Kimathi.